Usembut Menteri Rangba ke jela ba Presiden Song habakren ha ke sengi rake ya ke State Youth Conference ka balai jong ke National People's Youth Front ha sosotam ulaong ba ke NPP kan tau rekod ha ke ni ke kenti ke bamenta na ke jela Meghalaya ha ke ba kinpa ya arngut ki kentai bekin keren ha ke dor barba hapo ke parlimen ula berabru daga ba ong ba kini ki kendian sengi ki don kendong keren ki bala keren ba la dapa ya ke VPP sa parlimen kin mi na parlimen bat persya habaro sansnem namar hapo parlimen ki keren da ki hindi bat ke VPP kadai ke ba persya ya ke ba keren hindi nagliang uba preston ula kentui ke samla baro ba kidai ben krishitam bat mi syakmat ben pensngau tui ba kim dai ben jet ya kertong ke VPP namar lada ki poidelhi kin mi bat baro sansnem kin persya namar hapo parlimen baro ki keren da kaktin hindi ula berab na kabaong bagani kamdei ke jing keren ke jungu hanrei ke dei ke jingle ke jongki hakaba wat hapo ying dorbar tawain jo ke jelaro ngila yoi ba kimi no napo ke dorbar tang na kadau ba ulat ukren da kaktin hindi Utuli jungi na kampani asusu bani yakiru magi ki keren da lain mut samut don syuk lain nanta mangi daki hajar mut ke badun kasap ban keren nang opi dong ini keren bat kini kilok ki baju hala klebit hakeleng saudong hatrai ding hatrai mau hatrai riak kabam don jimut ewe dengan kerpat nama kata ya bi kum ki kon samlang ini yen nang ni ini kreation rem nak kebentak ke parti I be Dr. Jasmine I Dr. Aprin kum juru ya i agata bakin yo ia kacing jok kabadon bulong ngin create record mentak akan di ngin create ya record ban napo kajela Meghalaya ngipa ya baro angut ki kentei ki long kemi ki badai ki simpak ki simsong ban ya keren ban ya kir hante hakat dorbar bah parlimen baru angut ka keren hindi ka jingbit ka pala-pala lawas ngeu ya ka jingkren jong doktor Amprin keren hindi tiap-tiap kumu ba modi bat kumju ruhi agata kaju kumu ba modi dekine ki angut maniki ski yo seudon we bang ba keren ka ba slotonat ba mau plang lam gerang uang lagi pa yakine ki PPP siatai sa parlimen hanakin walk out na parlimen barosan snem kin na mission menta namar balay bagi ok ni persya ente hindi hatta ya parlimen baro obkren hindi lut baro ikren hindi lut kena kadaw ngau bha ngini mi nang ne ni persya pai ba ngau bahawat jet yu kandidat ke BPP khamtame uba persya hotkid hodang mani keren hindi namar u lagi kabamut marias dang ka session kin yami no napo ka parlimen jadi keren ya kae lebih ni ka parlimen le no elut hati ke bro ko ki ba jong ka Shillong parliamentary constituency kendit benreu ka por kadang don menta ngau bahawat syak penbi Magkata mday magkren mga kilek na kakam niyo ipo ka house. Mday mag-isutok mga ako mong presidente ng state. Kipad ba kiyo kato ka live telecast. Kaya ka ba jiya? Nagtakamtam kajing kaupun kapal asyik keba. Hakapor mo chief minister yung usem na yung ustat yung finance na yung ikrenso. Ubada pas ubala specialized. Hakapor bau CM jongi uyen banjuba batro ya kaban ai ke detail presentation ya ka budget hakakerteng karul hanakyong ni bagi penkelai karul kementai kiami bului kiami tangkawai na next kemba kia syong ka kamla position kadon go to TV ngatai kia pek ke TV ke presentation ba ai UCM ubatai tip patik tenai na syu presiden jok BPP wang na baka sorkar Meghalaya hana kadak dakaram imat dari tang uni orang bah klen pek tu ya ke TV
Na kata-kata nga ong yabi. Lada udang kuat kiwe ke parti bisngau atatin. Kakamrau siem kabahe. Maka kamrau di presiden romarjan. Ngakot yaki skau mahapanwan. Ba chief minister jogi utai piang ye ka presentation. Nama ni break record na dia droi. Ya kabaya day budget ni break record. Ya kabaya ke investment, ya ka development ni la break record. Tangan reuskan ni la break record. Na kada-kada ngakwa ban ong yapi. Itu kibalay hala hayawahat. Kin hala kin kela tangkum kinong layaw. Lapoy hayeng ta hayeng. Lekelerio kamalaya kelerio. Namar balay pihak nia habar. Ko kesan rempei rendorbar. Ko boleh bisa